kha vhanameli vha vhuendi ha mabisi uhu ndi ufemuluwa zwihulwane. Izwi ndi nga murahu musi vhunzhi ha vhanameli vha vhono thoma na nzudzanyo dza u ḓo shumisa zwiṋamelo zwa dzithekhisi u ya mushumoni nga ṅwambo wa tshiṱereke tsha vhashumi vha khamphani ya zwa vhuendi ha mabisi ya Tshwane ya Extreme-tec ine ya baḓekanywa na dzangano ḽa zwa vhashumi ḽa NUMSA. Vhanameli vho itela khuwelelo madzangano a zwa vhashumi uri vha vha ḓivhadze phanḓa musi vha tshi imisa tshumelo ya mabisi ya nga ṅwambo wa tshiṱereke. Ndo vha ndi songo humbula uri ndi ḓo wana basi namusi, especially like vha wane in the morning vha tshi vuwa vha sa ḓivhi uri vha ḓo ita mini, like ndo vha ndi tshi humbula uri vele ndi ya taxini. These people, when they go to strike, they don't even notify us, the commuters. So, and then we have learned that there is a disrespect because we believe that as a commuters, we also have a right to know. Zwiṱitshi zwa mabisi a ri zwo vha zwo valiwa namusi none hu tshi khou shuma tshivhalo tshiṱukusa tsha vhashumi vha dzangano ḽa NUMSA vha ri vhanameli a vha ngo kona u rengiselwa dzithikhithi sa izwi na vharengisi vha dzithikhithi navho vha vho dzhenelela kha tshiṱereke. According to what we have observed, there is no one who's selling tickets, and the metro bus passengers, they just go into the buses without the tickets. Those who will have tickets, you will find that maybe they bought a monthly ticket. Vha Masipala waTshwane vha ri vhashumi ava vha khou tereka vha tshi livhisa zwililo zwavho fhethu si hone. Vha dzangano ḽa zwa vhashumi vho doma hafhu vha sumbedzisa uri vhashumi u bva kha maṅwe mazhendedzi vha ḓo vha tshipiḓa tsha tshiṱereke itshi musi vha tshi matsha vho livha ofisini dza Masipala waTshwane nga ḽavhuṱanu.